Kita Barat Malidu Rasul bagian 1447 Hijrah, peringkat surau At-Taqwa Bukit Bendera Insya-Allah. Kita mulakan sekarang. Okey, Ben. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah berselawat kepadanya, turun mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.